tuna chun open class final munom takkan endona heta hian mi pangaronin eldonani Mizoram chana ARC ani hian Duke T90 MO17 khala lalompuya review 75 ani hian Duke T90 MO17 akhala lalrindika review 75 Yamaha 15 ani hian aron khalthunga Isaac Vanal Roda Zongte review 75 Thawania CBR 250 ani hian aron khalania Zelal Khoipuya review 75 ani hian Duke T90 MO17 Duke T90 MO17 khal Antanem khom mai final munom tak tuna kan thlir don ha ani Antlan tep to ha hian an chanchin te kan ron comment le don ania puremanen hela hian kan lo thu ve le don ania theangin commentary kan ron pet thung don ani Antlan ta chia Mizoram sana zorean ma foi ngala adi kamalam malam dawa dina wangin lon sapo advantage ani ma seki a goal sul tat mai an laloban first you try apel hal road mai laloban ma foi zorean tota zelal foi puya lalrin tika Isaac Vanal Roda Zongte nung bera nan megani laloban ma foi zorean na zelal foi puya lalrin tika lalrin tika zelal foi puya ro ke ni ke laloma hi ati thakop maya kumni azonin open a hianin alo champion to min sarai sa hian kumina hian hei champion le theidonem azonin tumthum open a hian a champion theidonem ti chukan en tur ni dona open hian ngai sanem a champion lian chak em category poimo tak mai ania ni puiponan hlutem ani ole tuna hian laloman mala poi rengani Mizoram sana ki jaka te podo champion to nia hemi circuit open hi ga chuanin la champion zo lo ni zelal foi pui hi point ni champion to nia la ren ki trophy ko za no la open la champion zo lo ni zore ya wal sual ha mai ta ya ji lai bin aba poi tak review 75 ni open point putur ni ta o replay kan en meka ki ti hianin tayara ron chil phei puat maya let phei nok mai amaro chu safety gear hian mang tha a khitiang takan na angalang khian tlutin ma se ti hian hanin beng thoka an ron thowa an khalle mai thei zela tuna chuan a thian ten an tlan san chiang ta hle maya atan hian a thian de phak ngai na to kher lo mai thei ni point putur point atlan chok zo don to lo ni tuna khianin lalom puya review 75 in ma shoya zelal shoi puya tlang nuam thangwali na tota pathumna lalrun dika tlang nuam tho athung bera Isaac Vanal Roda Zongte lunglei review 75 team in athunga dola review 75 vekin tuna hian final an tlan mek ani in ti kluk palte awla wangin ti in team mate vekan di wangin tuna pon tlan du view mai he in ti kluk pal chuanin point kha engemaw zat an loss zone ani champion team hian poisa engemaw zat an don dona wangin champion lo thei din hunaran ding thei tlat ani zelal troi pui khe open class a voi ni lo champion to ni ani pokhi mimsa raisa trophy engemaw zat alo la to ni dalren tika ve thung ki chu national champion sang ni so pathuma kan dei masak ber ani a kombetora trophy masak ber la chu mi zo chena ya season tluanin pakhat na ni a TVS apache adong ani Yamaha R15 class a po pahin ani double champion ani trap ani chutiam ko rider tha chu ni ase kumte lo pa ve to hei abaga MO17 390 hi bike chak mangkheng mai ni R15 ta chon ngai na chu om lo dok le kani khitia om top po khian a competitive me mani ABS slipper clutch 390cc chak mangkheng ani chuti chung chon rin de ka pathumna na tlan ve me kani Yamaha R15 ani poki Indonesia lampang pat athua mania bike chak thamang kheng chu ni R15 ni ma sela 195cc vel le ni ole imponi sela kha Mizoram chana azore kha atlu pa lo maya uyom le maya ati thatte reng ne na poita khuzeta ani kha thuam pui na tlangwala nia ti chon an veng te po hi kha to king karon soi zeu zewanga laloma ani he laloma he bethlem veng thlang ani ve thunga zelal troi pu hi tlang nuam tlangwala ni thua lalrin de ka pot tlang nuam Isaac Vanal Roda Zongte hi lunglei novice rider open class half final in khatleng thei ko rider thani novice class airo
final la voi tamat lu ka wangin trophy la phatok la phalo thau ni zela soi pui la la mai nai dun khop mai in le pel thei ni do nem teammate an nia nge an ti don hi lo thiran ai nai dun khop mai atira tang khan lalo ma hian mal huai ngar maya lalo ma hi tulai hian in achet tha chho le maya pha ka har sa niang poni sela tuntung hian in a champion le thei ni chon ni chin kan soita kan khan kum thum a zone in open a champion na tur ni do na ro pui le do na ni atan potang hle mai la lo makhi race tui lu tuk mai nia bimsa din kum sang ti pakwatra kan tun thleng hian ala tlang kim vek om sunani a hrisel in a ban nei hrim potila ka soi suan om lo ve hetianga race atlan tu zam mi fit mi hrisel ni anga ya kum som don mai khel lawa han tlan mai chu ama ko a hrisel in a fit hle ti hriatani kan lom pui khop mai an tang tia khop maya hetia en ai hian a puna phei chon an chakani an speedy sang em mayan phe voi maya chesual balpot la om tak ania maro chu kan rider ten tra em to an fit ani lai tuirial airfield he sani pakwatang khan mim sa hian an pangtana ti hian hela hian racing tina turatana romman poni lem lovin hian an han pho chop nok helai huna tang hian national champion po engmazat kan lo nei thei dareng mai thil lo mom tak ania trophy phe hi chu national championship a hian nem em to nia tuna hian national champion kha pathum em mikha kan cher chho to pathum kan nei to lalren dika tlangnom tlangwal zerom walalreng kuya long tlai le lal throi zela bong kon te hi national champion kan nei to ni pakhatna lalom puya rebib 75 boithuma champion zone ta zelal khoi puya rebib 75 tho ten larin dika rebib 75 an vai hian rebib 75 vek an ne pakhatna tanga pathumna an hau 5 vek ani tuna chuan up to 165cc novice modified class final hunom takkan endona mi pasari anonin eldona ni zerom vanlal reng puya longtlai racing team ani hian yamaha fg khala zoel lalthiang lima NXT ani hian Yamaha V3 akhala RC Larin fela NXT Yamaha V3 PCND lalmai sa ani hian VT Yamaha VT thobo khala lalrot fela fanai ARC ani hian Yamaha VT tho siram than kima KRC Yamaha VT tho lalkhoi tlunga NXT Yamaha VT lar khop mayan mang thiamaniang aron khaldeu vek mai ole final hunom takkan en le dona ti chuan an chan chin te an veng ming te le thil chi sang kha an tlan line kan ron soile thin don ania holen tlan tran chia don sa train zero ma fal hal tlat me ani hi tune bike khala nia pe kana du to ka anti chak vela nia lon sa tang bona chak je chu hriat khop mai Jerome hi sang ni somporiat national champion loni to a longtlai tlangwal chuanom tak ania tin PCND ani hi rulzom tlangwal ania ani pohi national champion ani national championship an poina inang chia ani lon sa tangin zero man ma shoi hala abai khi chak big ti hriat le mai pe kana du to kan ti ukol vela nia zero banal reng kuen ma shoya zoelan dota pathumna PCND rulzom tlangwal en dota ni palina la throi tuanga bong kon tlangwal tlana pangana RC larin fela bong kon mi tho paruna la rot fela hun thar pasarina ram than kima kola sip tlangwal tlang nu mai samek ina hunga dolani roma apai ka chak bik le mai lum phado ne mi lo thirang pe ka hianin FG hi suang te mai nia anunga V3 parokan tlana ni air cool ania midang hawi liquid cool mang vek ania zoela hian masen nai khop mai PCND po la rot fela atlat mai la rot fela taya rachil pal lawani ya kwal zim tu kani ani kum som panga la tling chiang lawani ya cycle race ate mim sai la kan bu sai te trophy te lo la toni gearless scooter class kan ti scooty kan ti mai khami class ate bo lo man lo la toni kun thar tlangwal ania bibi sai reng pui tupa la rot fela la no pangkhop mai kum som panga chawania atel zinga hianin nau pangfal mai ne maro chuma ya bumaliana eituna han jingfel vel meka ai tauna lem lo turanga ila atang roman mala shoi zela ani hilep tama dai donem ani bike hi air cool ania
khi na chem zoga a engine ka ti dai tu ka te ka dai tu ni ta ma se V3 ho hi liquid coolant tlat mai ni chu ba chan laptop a hian an dor shet lawa tu na po khian in zoela khian in apel tamaya hei zero mai pani na tlan mek ani zoela thiang lima tu na pakhat na tlan mek ani he next rider chung chuang tak mai ni ya novice upon la khe khal dawani tu na tlan dan tang hian shet reng me race winner le championship point na pakhat na le pani na hi expert class a kan tlan kai thina wa hian in race winner ni hi an champion zodon lo chuanin an du vak thin lo ani tuna point ege game ron plan don lo thirina zoela utran kuan del tela chumi adotsia zero van la rang puya lal throi tlonga pathumna tlan mek ani lai sikein bel bon ron la chak khop maya la china puwana soyang do khan hetia tv kan buai hianin amhuna jon tlan chak fe ani zero van la rang puya ron pel thei don em ani hi long tlai tangwal ani national champion sangthi sompret a champion khani ani hi Spain lampanga kaltura select zinga telania ma se visa lama boi har sana kan nei vai kal talo ho ni au yom le ni ai mi dang zong hian in V3 Yamaha V3 khal vek maya zero ma che hian Yamaha FG a khala ni chuan tuna hian enge ni a motor din hun kha reilo te kan a khechiang thei tur angai lang tha zero valal rang puya khanin corner exit a khanin a bike te le chak zong na chu aron pel tamaya hei zero ma shoi le mek ani chuti line zoilal thiang li ma hian expert kala kai du lewe ti niom takin aron thawak du lo nge ni hei pakhat na zero van lo reng puya loklai racing team panina lal khoi tluang NXT pathumna zoel lal thiang tima NXT te anni 165 to 250cc expert stock class final kan enle dona mi palien rodin el dona lal rot sang NXT CBR 250 akala zelal khoi puya review 75 antlan chan chia kan soi chho zelang bizoram chana ARC ani hi thuam puitang walania Duke 250 kala laurin dika review 75 tlang nuam CBR 250 tlang nuam beng tharania CBR 250 kalani Lalro sang nanaute tui kwal in ma shoi ngala adotsia zelal shoi puya tlang nom veng thar tlang valian dotani pathumna bizoram chana o bizoram chanan zelal shoi puya straight aron pelin panina din huna aron langkaya zelal shoi puya pathumna tlanin palina lalrin dika tlang nom veng thar ani put tlang nom veng thar tawani pakhatna tlang falta hle mai nanaute lalro sanga race po ming voi tam kan lam kha thin kha nia ani hi bike khal athiam bei pelama bike chin chang she me mani bike set up au lu poka race pia hi trophy hi la ho thei ve da urang ani o zore khi te anaron pela lalru digan pel le thei don em zore pathumna tlat mai lalru digan nungber national champion kan nei sang ni som pathuma kan champion kan nei ma sak ber kha nungber ate zon tlan ani elai muni practice khatanga ya practice pe chu an ding chang ani dong mai ni national champion ti an shewak lem lo ni tlampui te hian pakhat na khian lalro sang ana naute tui kwal in ma shoi meka dota khian ki sikena ron tlan mek te hi zelal shoi puya ani CBR 250 khala pathumna zoreya tlan meka outside the train lalru dingan pela tuma thei bik lo zoreya na tang thei khop mai malama na naute ale zelal shoi puya in thlurwing gat maya atung lama khianin bizoram sanale dalrin dika ain roin thlurabing be bokani ro sanga ani hi mim sarai sa pianga trophy la thei ve ze khania drag race apo ani hi champion aloni to by khalthiam tak mai nia zelal khoi puyan tun hena dot meka awum phathengem ale pel thengem ani hi tlangnum tlangwal ania tlangnum vek thar tlangwal ani ain mai dun khop mai khi na naute le zelal shoi pui khi an bike a hianin ti dang lam phalani lo stock class ani angin CBR 250 be veng khala chak dan poi nang vio ni sproketing ero hi chu ti dang lam kan phal saka tayar po ma se race tayar ang Indian Bridgestone ang te man kan phal lawa Indian manufacturer bike ina chom khatiang ka jon thak kan phal sakani achan chu CBR 250 Contigo ti vel daga phang thina hei race dana tlak lo hul hul ani wangin tayar hi chu thak kan phal sakani o te an outside the ramp la tuma
line chenu tuk tak mai na nau te kha tat box si ti ngai nam lo chu ti ang bokin thua lo rin di kale zoria bizoram chana po a impel thei bik lo mu nom hle ni hei sikein tlan chak luk zat hian in straight le corner hit tlan chak anga ya chu bang chuanin le patama fitness ang apoi mo ni atira tlan chak vakhani lowa inang pa da an tlan thei angai ni now te line ron thlang dik khop mai tayar sul zai zai ron dan ole ava hanti su apel te ungang maya maro chu apel hey tapig lo a break fly over tu ka ama kha vai break lu tre pani tu te khop outside the train hela tuma a exit dona kan a ken dum kai pai box ya khalai ta kha a che sual pha tre pani te khan mo ro changa mala khoi zela chuan zela khoi puan nunga nai chil takin ala zui ngar ni an pai khi ai nang tlang pu ya chu wang chona chak nam poi na ga corner ati lo ki join nai vak lem lo ani ki khoi pu po ke polam tre hel tum ba se bike chak dan in nang a set up dan in nang ani chu wang chon pel mai kha har tan pel mai ki thei bik lo ani malama fal ta ro sang le zela khoi pu yate line kur ngat ta Mizoram channel laurin digate lunglama fal takin in nai takin ani panin in boba munam dana danglam khop te le la ro sang a hi breaking ai thang do ka chan chu la ro sang khi ani ole tuna han atu tatlat mai awan poyem na nau te le te ai tai bui lau mai bike control an thei bik lo ni an brake lai dun box ya chuti rolin na nau te hian C1 tai ra manga braking a te a khi atlup lo do that ning a thria da te a khianin bejeller tai ra mana wangkina brake lai thei tlat me ya kimi wangkhianin te a pakhi chung lung ni na lang pakhat na zelal koi pui review 75 tlang nuam vek thar tangwala nia lalrin dika review 75 tlang nuam vek thar pani na ni in pathumna bizoram chana ARC thuambui tangwalte anni incident akhan na nau te atlup lo me ya kha video kha mimsa official ten voi tam kan ena chuta kan decision na chuanin bike brake lai lu tuk le control thei lo ve in kan huwa khalai khan in ti palenga mo hanin tai tlu le fair lo wang tak kan hulowa chu wang chon zelal throi pu ya kha ading changta zoka atlu lo zo kan ni wangin pakhat na kan pomta ni 19 Mimsa Racing Championship hi sponsor du tak an oma NGK Spark Plug te tin Mizoram Tourism Department te Mizoram State Sports Council te baka Haya Hero te LBS Suzuki te tin Big FM te anni chunga hian lom thu kan soimol ani sumsen so ngai tam taka om thina hetiang ani khuwa hian anni zara hetiang championship hlotling tak hi kan nei thei ani ti kha thlir tu ten min lo hiat sak don nia NGK Spark Plug te Mizoram Tourism Department te Mizoram State Sports Council te Haya Hero LBS Suzuki le Big FM te chunga kan lo me up to 165cc novice stock class final munom tak kanen dona mi parukan ronin eldo na munom le don PCND lang mga isanga kay Fang Motor Club anwa hian Yamaha VTV kan khal ani Henry Lalbiak chama KRC Jerome Van Lalrain puya Longklai Racing Team Andrew Lalrot fela Review 75 Lalthang moya ARC RC Lalrin fela NXT te ania tuna hian imbo saina kalmeka tuna tangari lote hian final munom takkan enle don ania kan ngai thak tong khan NGK Spark Plug Mizoram Tourism Department Mizoram State Sports Council te Haya Hero te LBS Suzuki te Big FM te chunga kan lom ani ani hian championship hian ron sponsor ania hanni zara tiang hian lotling takin kan nei thei pha ani tlan trap to a in line fell chap jump start om lovin lang start atangin Indian ma shoya jump start kan ti hi ahma choi chu tlan suak ti na ni lovin light thim ma tlan suak hi jump start ti na ne penalty true position kan back tir thini PCND lalmai san ma shoya Henry Lalbiak chamana dota pathumna Jerome Van Lalrain puya ron tlan me kani CK na rotlan phaimeka light lan thiam ngai khop mai pilai corner a hianin in lepelan tumna sathina
anin pelna puiber pakhat ani ole sila rin fela NXT rider tlo mai ani hi championship point na foi tu nia an foi tlong anen teammate ni maset tu champion zo kan hriat tatlat lo mai aba poive o arsilarin fela uyom le mai PCN dian mana hroya Henry Dalbiak chama zero makhi palina tlan me kani atira tlan chak ro thi ni lo lep engom zat chak taw tlan khangai ani ro mai ni PCND ka fal til sak mai fitness poi mo to pani hetinga hianin o zero man outside the run lunan pathumna langkai zo don emo pathumna lut ta dei me zero banal rang kuya ani hi national champion sang hi champion mi ni ya nom puile ni national champion chu atlem chu ran dam de wang ve kulai competitor ate track dia na voi taman zutlana exercise and kim de training voi ngam cha tan lo la chu wang chuan an tlan dan training shret la ni tuna pakhat na le pathum na po hi national voi tam lo fe chu kan nia chu wang chuan tlan dan training shret la da man son tla da ni zero makhi ani race danga hin trophy mi sa race ina la lo ni ma se national la zutlana ron ho hei heti kopian ma ron so na chu wang chuan ni national tlani chu man son pi nge ti chu shret nge shret khop mai helai race an tlana tang ko hian racing truck whitling kan nei thei thoi tura ngai la hei sarkar thar te kan nei to boka ani hianin thalai te ma khonga in hei top chu an tum na sa ni kan thia racing truck fel fai ngen in national standard international standard te kan phak em lo ni pon chu tiang chu kan nei thei hla nang hal hello om le mai atro track shim khri me han soi tai la track hi hemi a kong chelai he la tuna mi hi siam ani siam that lenga ina om lawa chu wang chon high speed corner tal kan nei lo chuanin Indian National Racing a hian kan thleng sang thei lawa pakhatna Jerome Van Lal reng puya longtlai racing team panina PCN dilal mangai sanga ke fang motor club pathumna Henry Lalbiak chamate ani tuna chuan up to 165 expert modified class final munom takkan endona mi pali anronin eldon ani lalmoi puya ARC ani hibong kon tlangwala nia Yamaha V3 akhala lalrin dika revive 75 tlangnuam veng thar tlangwal Yamaha V3 thaw khala zelal hoi puya revive 75 thaw tlangnuam veng thar Yamaha V3 thaw khala lalruat sanga NXT to equal Yamaha V3 anron khal avek ani lalmoi puin ma hroya zelal hroi puin tota lalrin dika lalruat sanga lalrin dika ka ma choi kang yo inan lonsa ka chu jump start ani lo ni light thim hua ka chone ang pon ma choi kangin thui tak pot la ma se jump start ani lo ni motorcycle racing dana nga chuanin light thim ma tlan chuak ka jump start chu ani ta zo ka ni una khen lel moi bui khen ma hroya bike khe chak bi ka zep thu jeng lawat ama bike ka khen exhaust le performance ECU bike ti chak thei bu ania hemi class a hianin engine ni khoi kan phal lawa ma se ECU le exhaust le sprocket ero thla kan phalani tayar teng te poki thla kan phala ma se racing tayar ang chi sop tu kang chi ka man kan phal lawa hidian tlan poki shred khop mai ari tang khianin nan moi pui bike ki chu chak takani ECU le exhaust bu ania mi dang ki chu stock exhaust sen manga train free flow exhaust chu mang thau ma se ECU bike khan ti chak bel turang manga nom lo ni program tlan dan straight rang khe shred bi khop mai masa nung lo ka khen zelal shoi pui tlang nom tlang wal khen lau big ni lo mai ti ya agun phado ne mi lo thli rang khi nung asu phalek lek mai ECU vak lo man le o khi performance ECU khi lo thli zelang lalmoi puya hi sangni Sombasari Khanin national championship palina nia tiang chuan experience thatak national championship apo nei voyang muzar local to nia lalrin dika te lalmoi pui te national trophy ngam zat lo la ton nia bidal rosanga te lalma ma te po national kan trophy la khi da khom tai lang chuanin atam khobang le bi pakhat po hianin som thum chuang la hi no mani achan chu race 1 race 2 race 3 te omta voi khat race apo hian lo man hi lak tok theini lalrin dika hi sangni som pathum khan national championship a 100 quarter thariau in ka ria competitor ranga bultranin chennai ai son pheya avoi khat kalna khan trophy la halani competitor khan tikhan chennai ate tlan chawa confi chhozela national champion khan ni tamai ni ni hian min dai me lovani tlaroi to maya
light eng po chiang ta fu mai stiang vel chu nia kan ni leng chiang thak thak thin khop mai munom hlirin ani leng an ringot mai en tu pon dan than hem thin ani a helai muni kan mang tang kai em maya national championship pa heta tang hian tam tak kan in vor chuak to ani kan la vor chuak zel don ani pati te te tlan ango ti niang hrimin khi lal ro sang ale lal rin ti kan nung lama no ma amalama lal moi pui le te a khian a nai khop mai zelal thrai pui khian in zelal throi pui khi bike chin chang shawak lo ma se eng bike chung a po chung se chak do khal thiang chi hi ne tu a bokhan break lai bon ra top ti shiat me braking again moi pui khi nai zel me straight a moi pui bike ka chak jok se ke pasiam zel me ma se khi corner piang again ron nai zel me ni lal moi pui khi te a khian chu wang chon a break lai over le ni ti shiat ani ti line khi nung lama lal rin ti ka le na nau te an ro in thlu binga lal rin ti ka pol line she tak mai nia lal ro sang ala bike chin chang she tak bike setup thiam tak mai nia mechanic ni lawa chon bike setup she pol tak ani mimsa rider zinga hemo hey rs ate ho te nen lalo ma te nen bike chin chang she lutuk adik lo na lai po she chat chat theyang chi kan tiang hi nia mechanic ni lo ma se kha kan hriat ka chon an ma ni bike setup a khan tam tak a pui ani khal chak tu chon bike chin chang kan hriat angai ni bike chin chang she lo lutuk chon bike hi khal chak thei lo adik lo na lai kha an hriat angai ha tiang zinga faklo chu na nau te hi ania lal moi pui bike chin chang thelu tu ania sprocketing engkim an man lu tu ani kan nau te hi anin na po gen khi line dik ta gen ron tlana tayar fu zai zai a chung lama trai lu khali chu chan som chui lawa a chan som chuna nia ma se chan sa pe du box si lawa pakhatna lal moi puya ARC panhina zelal khoi puya review 75 pathumna laurin dika review 75 te anni 165 to 250 cc expert modified class final hunom takkan en le dona mi pali anonin el le dona ni lalom puya review 75 Yamaha R15 akhala Bethlehem veng thlangwal dalrot sanga NXT equal CBR 250 akhala zelal khoi puya review 75 tlangdom veng thar tlangwal nia CBR 250 akhala Vanlal Road Kima Keifang Motor Club side wall ani hi CBR 250 pangthiam ania haron khalani ole final hunom takkan endona NGK Spark Plug te Mizoram Tourism Department te Mizoram State Sports Council te khaya hi role LBS Suzuki le Big FM te chunga kan lom ani 165 to 250 cc and start chia lalama ko to gen chuak ma hroi halani adot chia khian zelal hroi puya CBR 250 na tota pathumna khian lalro sanga anung bera Vanlal Road Kima Keifang Motor Club amini Vanlal Road Kima hi novice rider ni kum champion expert kai chawania expert zinga avoi khatlana ni nge an doi lo thirang laloma bai ka chak khop mai sikena boron tlan chak khop mai bike hi CC sang na zo hi chak kher lo ti zo hriat ani una poken ani na ta chon CBR 250 cc le Yamaha R15 anti thin tune chak 195 cc chauka ai nu ma straight aron pel the ni 250 cc ka 195 cc kan chu wang chon cc ro thein lo BHP te engkim okay poi morning ina ron katlan maya Vanlal Road Kima Keifang Motor Club side wall tlangwal libok in sikena rong katla dani tan chuan trophy hanlak a hupurom ta khop mai ma mi den leo chak ro bui mai sia nalama bike hi R15 ania R15 isu mang thiam ve ni sang ni pakwatangan R15 do ngat hi khal mai stock class ti vela jan lo man po hi la la wani achan ju tia 161 to 250 modified te up to 165 cc modified class ti le open te ani hi zon race a hian ngai big daw helai a hian ei concentrate da stock class ti te chu entry chun pe ve thin tak nei tlan tuan lo te ne a chang le hit ve la te tla a tiang khan helai modified class hi a tuina berani poka champion gun to veu ni rs te ne hian champion dan po ain nai to veu mai thei ni nge a report en lo chon tu champion gun jok chu soi mai thei dawa zelal troi pu ke CBR 250 khan la lama bike hi pel thei tat mai a ki eng wang kan ti chon CBR 250 khal dang anom ve tho ni tu khian ani ki chon after market exhaust le ECU performance ECU of whatela chu wang jana bike hi ti chakani adung chia na naw te bike khal le ki chon chak fal nei viau ani chu wang jana lama pokin ro phaviau maya
mà sẽ rate te la khi phal tial maya mà sẽ sike in le breaking a hian ron nei le tla trina hei hi zela troi pui ta ya thathi khi amo pu lo thei lo ni ani khen ben zela ramanga a break lai thei bon to bani na nau te na han break kun ai tlai hian ron break thei tlata ki advantage le pui ni dalawan ma shoi zela troi pui a pani na tlana nal ro sanga pathum na tlana nal ro kima nunglam panga nung be ron tlana ni em class a hianin accident ne te nge mo te anom ma wangin final lu dan tlema ma la lo ma te khanga ten din bi gin ti mai thea ami ma ding tu khang qualify an tlana ni ti that dan in dot khan a position ka siam ani ya chu wang chuanin khimi a ma ding tu ka chuanin qualify atlan qualifying round vela atlan that view ai ni atlan so ma sa ki chan sa thada wangin qualify atlan that view lo chuanin anung ta chon chan sa thalu tuk lo ni qualifying ati chia piang kha an chance kha che tol mai ati tha piang khan chance tha tol mai ni chu competition kalphung ania la lo ma bai ki chak khop mai straight a khanin zela troi pui bai kha aron pel fu mai ni ase ki braking vela khenin bike tiun chu khala lo ha trina braking vela in thing na sa trin box ya pakhat na lalom puya review 75 betlem ve kham tangwal ani kan to kha padina zel koi puya review 75 to dang ve kham tangwal pathum na lalwat sang NXT mai gol antiente an fence 10 an lo lom puya chibain lo bu na kan ni an tlan lai khan an lo tang the em maya na sa takin an lo out thin ani ole khati jong kha tun tuma 19 mimsa championship karon ti chu thei chu ani